بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هردوتو دخينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويارا خنا نموتا باية وجيرا نما دور مجلس وجي تره ورا يرو إيرا مجلس علمي دا وجي تره بورتي غاليتي هرنا كادادا خانا مرغا خيجرو جمال عبد الله اما شيخ زنجانين شيخ جمال عبد الله جني انا انجار دين شيخ نخنيا شيخ احمد حاجي اما بكر دفني انا برقادينتو احمد سراج شيخ احمد سراج شنن كولو دربخولو مسكين الله دربخولو غارا الله تنو دركي مالدي استاذ ثابت نموني بيخا مقالا بولي جراتا اسا عداما ورقوري عاداتي شيخ عبد الرحمن دواء من مركز شيخ عبد الرحمن جرا مركز شيخ عبد الرحمن مقالا عداما غندا بولي مسجد خديجة برا بكسان جرا جر خنونتي ورا شيخ عبد الرحمن وجي برنو ترى تراني درقا فدر سما بك خنا زيارو فني سببا خنان نوتيس اسمني اتياسبهو دنديني مني دوادا قريشا آدا حواسا خينيا كجروت لبتي ati 4% illee kaa'uu sodaannu cinaa ol ammallee cinaa ol hawaasni dawaa kana fayyadataa jira dawaa aadaa tajaajila kana jechuudha gara boodaa kana haalli durgaafa dargiin nama dawaa godhu wali qabdee akka leenjii gootee waraqaa ragaa kan teefitu shaamatoo idaafa gadaa dur tokko dawaa kana muuxachiisanii gamana fiduu amma gadaa amma jirutti haga tokkorraa muuxachiisanii namoonni dawaa godhu waraqaa ragaa fudhatee galmaawee beekamee akka dawaa godhu taasifamee irraa Sheekh Abdurrahmaanis tokko warri birootis tokko khaas jiran jechuudha. Qorichi aadaa biyyi hin qabne jirtu biyyi hundi ni qabdi. gadaa dur gadaa hindii gadaa chaayinaa gadaa giriik gadaa fircoona faraa'inaa gadaa aadaa arabaa durirraa kaasee qorichi kuni hawaasa fayyadaa ture biyyoonni akka chaayinaa fi biyyi jiran dawaa ofii muuxachiisanii ammayya deebisan namoonni gariin ni facaase dantaatti dhabee خوني وان عاداتي خوني وان دوبتي هفادا خوني مدالين قبو سر مارون قبو نما مارو هم نما بليسا انما نمني وغما برنوتا ميا دكتور ما براتيكم علي دول لسا دوا خنرت يرو غريدو وصون هوبتين وان بيي قب غرا بليسو تي ديمامي هاتا وان مدقبامي hambaan irraa gama ammayyeessutti tattaaffii godhamaa jiru manni kunilleen kaa Sheekh Abdurrahmaan dawaa kunis irraa tokko mana kana dhuftanii dawaa akka fudhattan Sheekh Abdurrahmaan gadaa dur bara arraa mata meeqanita shalagitti gaafni boorteesu ni boorteedha 74 akka lakkoysa habashatti gadaa 74 tiiranuti wajji turre jechu qacellotti warra wal beeku jechuudha muuxannoo dawallee Sheekh Abdurrahmaan akkanumatti namni kitaabarraa laaluu fi waa qofa osoo hin ta'in muuxannoo dawaata yeroo dheeraadha درسوم مرة تجاجيل خدمات ري والقبتي سنسلة ديرا إلى الرادو في
سن موتانو سن خوسته حواسته ياجلا وان جروف ربي سن دكب سنين دعايتينيا خدكب يا رب نوفيسين دعايتينيا هاتو نمي دوا برباده غمنا اس غربولي مند شيخ عبد الرحمن دوا مسجد بولي برا مسجد خديجة أسباتني يالا برباچسا أرغچوني دندي سنجچون سببا راسيت ولا غرين مناسبة خنان أكاسي سنين جنة وردور دوا دا كجان وردور دوا خنا غدو نمني توكو إسان كيسا وغا نمني دوا فدچو تدوفه ودو دوان كينيف وجهها سواجن بو nuti amma nama sadii jaanji tokko ana khadawa godu tokko si dhukkubsate tokko moo dhukkubaa jeje yoo naafi ati karaa tokko gorre dhukkuba injifatuu dandeenya yoo moo si fi dhukkubni karaa tokko gortan na injifatuu dandeeysani maanan kana ajaja nama dawaa godhu namtichi dawaa godhatuuf deemu ajaja nama dawaa godhu كالتي إني خنوف سيو قبات بريء بإذن الله نبينا كنجي صلى الله عليه وسلم كل دكوبات دواء قباجة إذا وافق الدواء الداء بريء بإذن الله وقا دواء في دكومني والقنم إذن ربي تني فياجة والقنم كالتي اتأجني سيخنم قباتي دواء سنتي فيدتون أججنا ما دواء رافضتو jala hordofuun nama dawaa fudhatu hundaafuu kuni dhaamsan dabarsuu barbaadu nama dawaa godhullee mi namtichi suni akka namtichi jeesuun yoo naafi ati karaa tokko taan dhukkuba ni injifanna yoo immoo sii fi dhukkubni karaa tokko taatan na injifattanii jejan kanaafuu inshaallah gamana asbaatanii ganda boolee masgida khadiijaa bira Sheekh Abdurrahmaan dawaa bira dhuftanii dawaa yaala barbaachisaa akka argattan abdii gurguddaa qabna wanni immoo warra keessummaa wajjillee taanee du'aayi goonu baala mukallee yoo kennite rabbi dawaa si haa godhuu jedhu waan birooti mi baaluma mukaa durganti keenya garaaballee jedha amma garaabaata namni garii waan itti aaruuf garaaballee yoo kennite dawaa si haa godhu jedhu akkas du'aayin akkasii jiraawe amma gaa baala mukallee nuti akkasii deebifna baala mukallee yoo kennite dawaa rabbi si haa godhu namni as dhufe fayyaan haa galuun du'aayi teenya namni mana kana ziyaare bishaan illee yoo itti kennan dawaa ta'ee fi fayyaa argatee haa galuu dhaamsa keenya gamana goraa yoo akhi nama dawaa isin haa jamsiise nuti dhukkubsadhaa isin hin jennu yoo akhi nama dawaa isin haa jamsiise gamana goraa dawaa fudhadhaa dhaamsa keenya galatooma baga rabbi subhaanahu wa ta'ala ramadaana nagayaan isin baafachiise isin hin jenna dhaamsi keenya akka walii galatti hawaasa jara saahibban kiyyarralee bakka bu'ee dhaamsi keenya akkana fakkaata mana kana gaashee amma yoo du'aa itti nu goote bareedaadha baala mukaasan jettee duun baala mukaasan illee jettu du'aayii gabaabduu takka nu irra buuftee xumurra yoo rabbi fedhe inshaallah بسم الله الرحمن الرحيم. وقتو شيخ عبديس وردواتي وردوا والغيرة ورد رسول الله جل برا خاسي دوا قداتره إلى أن بلي تجاجل حواسا الناجرو منحنا لا يكسيها ورموسا نبي سالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وارسان كان من بشان اللي رب دواها بالا مخلي رب دواها خاصل فيها فج كاسل فيها فج ربي حفيز ربي حفيز سبب فسلاو دوايرهم ده سبب خاصل في فيها 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 دوان جر اللي ربي حفيد جر اللي ربي حفيد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
hordoftoota keenya duraan dursee obboleeyyan kiyya duraan daa'imummaadhaan wajjin baanee qaraaneetu har'aan tana na bira jira. Sheekha keenya Sheekh Amiin Ibroo duraan dursee isaaniin galatoonfadha. Markaza kiyya dhufanii na ziyaaruudhaaf eegana saahiba kiyya Sheekh Jamaal Abdullee, Sheekh Ahmad Haaji, Sheekh Ahmad Siraaj, Sheekh Ahmad Saabit isin hundi galatooma. Markazni kun markaza irkannoo rabbiitiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin saahiban kiyya baadiyyaa keessaa taa'uun taatuu magaalaa xixiqqoo tanarraa gurguddoo tanatti jijjiiramu qabda jechuudhaan ummata fayyadu qabda jechuudhaan as na fidan haa galatooman. Ummata keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababaa diin kun dawaas ni qaba, da'awaas ni qaba, hundaa'uu gaggeessuudha qaba. Ummanni islaamaa ummata kaafiraatti hajamuu hin qabu. Dandeettiin isaa dawaas baratee jechuudhaan itti yaadne ummanni muslimtoota gahee waan qabuuf ammaan tana kanarra deebine. Kanaafuu warreen dhukkuba jajjabaa akka tiruu, akka dadhabbii saalaa, akka bawaasiiraa, akka sukkaraa, akka dhiibbaa dhiigaa, akka hasmii waan jajjabaa kana hundaa'u dawaa itti qorannee nuti warri beekumsa qabu wal geenyee wal daha uumnee namuu gahee isaa walii dhiheessinee akka ummanni fayyadamu goonee if duraanis itti jirra lakkaanis muuxataa deemu jirra. Dhukkubni yoo uumames dawaa isaa uumaadha. Iznii rabbiitiin namni ka'ee nu bira dhufee waan jajjabaa kana ni argata. Iznii rabbiitiin ni fayya. Kanaafuu isin warri markaza Sheekh Abdurrahmaan Dawaa dhuftanii iznii rabbiitiin fayyuu feetan rabbiin isin fayyisa inshaallahu ta'ala irkannoo isaatiin waan ta'eef. Kanaafuu sheekootiin teenya gurguddoon umrii wajjin fidna kun galatoomaa jechaa markaza kana ziyaaruudhaaf hedduun galatoonfadha. Rabbii warra bara hedduutti deebi'u nu haa godhu jechaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.